بەڵێ دەم باش دوێ خەلەکێ یاد ناونیشانە پند و واتە سەرجار دەکەوم چەند پەندا دەبێژم و شیرۆڤەت کەم ولۆ واتایە کسڤک ینی مەعنا کسڤک ژوانڕە ji bo gûnzanibin bê ev pend çiwa dîsa ez dibêjim ev pend û wate ez ji vê pirtûka xwe dixwînim ev yan pendên Kurdî her car dibêjim 2014 de min çap kir piştî 17 sala di hevdana wan de mane tenê 17 sala hema şev û biroz wan digeriyim na her bi dest min diket ez min da hevdû min cem xwe civan ta got hijmarek baş û 3400 pend û li Bakurê Kurdistanê li Batmanê me pend kir guhdar hesinanî silav serçavê min. Belê ev pend û wate ji xwe giringiya wan herkes zanibe giringiya penda çi ye lê na hinek hene taybet nifşên û êgo guh van hawa nadin nizanin giringiya van penda çi ye. Gelo ev pend kengî bicîtên çima bicîtên çawa hatine parastin karin veya jî ser biaxivin ser peyvin em ser denkin her pendek çîrokek wê heye çîrokek çêbûye bûyerek çêbûye bûyerek bêtir civakî ye ev bûyer çêbûye li ser vê bûyerê encamek çêbûye serçavan sirîn encamek çêbûye jê pendek rahiştinê ev pend bi rengekî helbestî yani xawêlke qafiye hatî gotin ji bo wilo mayê tavê kêlîkê yani heta vê deqê em ji wê pendê karin dûmahîka xulasa ta derxin ji xwe re hûn karin li ser em bêjin ji bo çi ye nimûnet bê axe li kêfê ye û mal li bin berfê ye vî rengî çima demek ê guh mala xwe nade got kêfa xwe de dawetin şahîn kêfin tiştê wisa kanîwar Ken'an silav rê stare belê yadin em ê bêjin Kurd bêjin çîroka wê zî bêjim ez ê çîrokê pêşî bêjim tê gotin got jinek hebû jinek çû dawetekê bê demak têr çûyî gelkî li dawetê mayê lawkê xwe li hêlanê hiştiye zêrê xwe jî kitanê hiştî kitana wê û çêleka xwe jî li garanê hiştiye di hindirê dawetê de qeyî lawik ji hêlanê dikeve bi ser devê xwe dikeve lawik dimire destên mala wê zêrê wê dizin çêleka wê dizin gundî hemxak cîran gundî bi ser didirin yani wek teyîd pîrek ji pîreka ya jin ji jinar dibêje bêxwediyê porkurê tişkî wilo ma ka lawkê te law dibê li hêlanê zêrê te dibê li kitanê de yani çêleka te dibê li garanê evana çi ji xwe re gotin dibê ha li hêlanê û ha li kitanê û ha li garanê ev li ser kê tê gotin ca Usama Silavorês ser kê tê gotin ev ya ji ber got ser jinê hatiye em karin ser bînin ser mêra jî ser zilama jî karin vî hawî bînin dibêje karin bînin ser zilama jî û taybet bînin ser em ê bînin ji ber got ser jinê hatî gotin bê ser jinê bêjin li ser jinê ew jina goke mala wê hebe sermiyana malekê bê ji ber got rast ji alîkî dibên zilam stûna malê lê a herî durist jî jin jî stûna malê stûn emûd stûn êgo malê dihêlî û diparêze ev jin gava got li mala xwe nemiqatebe ne bi xwedî derkeve li mala xwe tenê li bera dû tiştê kêfa wê kêfayê çi ye bigûrin kêf ne em bi gavan bên kêf pîsî na wê her ji xwe gerekê bike bi hevalak xwe derkeve wê nizanim mer daweteke rê te çû dawetê mala xwe bêtir pêşî biparêz xweşik dawiyê te her çi dike yani çîroka wê heye yeka din wilo gelekî girîng tevî gotinê wê hişkin lê me kiriye vîdeo me belav kiriye û ez ê bêjim jî yani belkî yek bê ev çi gotina xwezî nehata gotina keko bav û kalê te gotin vana Kurd bêjin
نهاندنا هرچه ده حوقه دخوشه هرچ دبه اف چیروکای چیه اف چیروک بلکی افسان بهاول اسطوره يعني چیروکه کش خور هات کوگ روفیک هبو هرچ هبو دارستانه دارستان غابه دارستان غابه الدارستانه که دبي اف هرچایا اف دبايا قال لك زحمتي وتعدد جهاند في روفي روجك ددوس السي روشا روفيش بروي تنبو بروشكش روجا روفي دارستانه دقو دمشي دبينا اف هرچه كتي حوقي حوق شيء حوق بقولن بلكي الدبران نابجن حوق شيء حوق او كونجالك كورتالك كورتكك جوج آف وحريوان حمود كفن ناب هبدو بتشتكتي كفي نما بهالصاني برحتينا ما درت كذا دبي روفي لين ريد دبي روفي قوتي إيجا دربا مهار دبي تشويه باز دايسر هرچه دوي روشيده قوتي نهانا هرچه حوقيت خوشه ام كارن سر دجمن انا كردم بلنغازن خزانن يعني دل برحمن تدبينه قاواقو دجمنه تجيكي تكفي لاوازيه كي قلسيه كي تشيك دك يعني براتي ومس تشتيول نا براتي بدجمر نابه دجمنه كت حوقي كت جاموقي كت طاقان وك انا كانيوار قوتي كت كورتالك حري كت حريريشكي رحميل دجمنه خوانك حيفيد وين روشيد جاهلين ما في يلي جاميرا بند قوتنين بيشيا قال لكي جرينجن تبي رامل ماردين سروكي ما مستتا انا تقو ام چاوا پرتوكا تا پیدا بکن باور بك لفر الجمل المانيا شخوش بيدي ذا نماي نما هزار چاپی اویال جمعی و چاپک دو تن المردین جیمانه او جی مش برای خورزان بگو های تجی هبش برگوش پیوان نما چابو ما مستجبرگو از زوی چغیل باکوری کردستانی بو مقلکی هات بلا کرد يعني تفد حزارك چاپون لی منی وق انا فيا گوتبا لی زانینگها مردینه جامعه مردینه ماردین ارتغلوی ناوی تشکیولوی بشی کردی تهی بشی کردی زمان کردی از چوم سروکي بشي كردي قدري الدرم شخو كت زنداني جي و اندامي برلمان بوجي في داوية دبا جو گچوي سر دلوانيا خودي اگر چوب سر دلوانيا خودي ليبه قدري الدرم 20 پرتوك 20 چاپ جوي پرتوكي جي پرتوك خانه زانيگها مردينير كري يعني 20 نسخه جي پرتوك خانه زانيگه كري كيفام قالك هاج برغو اف پرتوك انا جي حتى روجا ايرو ابدا 1014 دبو حتى روجا ايرو جي لزانيگه پشتي چن مها خورت اكيل سر ماسنجر ناوي مدي تبو قيل غوري نفساندنا سر پرتوكي قلت از ماستر چيدكم يعني ماجستير چيدك زماني كردي ده جو من يك جيدرا يك مصدر جو پرتوكا تجي مكر مصدر كيفام قال لك هات هذا تشكي ولو يعني تشكي معنوي قال لك يخش قاولو برتوكاتا وجا شاغر طلاب لي فقرن في رنجي ببورن نفيا ما افراندي من خلقاندي اف برتوك نوك رومانا كي من في سانديا هلبستكي نا ما قوتني قالوا بيراج دفي وان قرتيش دفي خورتو كچا مقرتي ومداني في برتوكيش بو وان دانبن بقرن تي قوتن كرد بيجن ويبقبقوكي باراني لتا ببن شاهد هنده چیرۆکاوی چییە؟ چیرۆکاوی خۆش و نەخۆشە گۆک دە هەڤال هەبوون دو هەڤال ji gundekî ji van gundan bê kîjan perçe li Kurdistanê em nizanin diçin demê dûr de diçin Xidr Mihemed Şukrî Hesinyanî Silav û Rêş Gulat Sersera Serçava diçin kar dikin li cîkî dûr dev ji malê xwe berdidin bê çi xwasî dimînin saleke 2 sal 3 salê ودگرن هر کی جوان پری خوب خورتینه یک جوان گل کی چافتنگ ذکرش حسود کینداره جواری خورد بیجه دبی از تبکوجم و از پری تشتبستینم
دبر هەفتوو ددن تێچمان بکوژێ یعنی کارێ منێ وەستیانا منێ گاواگێ ئەف گوتن ناوان چێ دبە باران دبارە هون بالا خۆ دێنێ پەخپەقۆک بێتر di buharî çê dibin Munîr Enterat Silavorê ji te re pexpeqok çê dibin pexpeqok li ser xakê li ser herdê çê dibin Dibê hevalî jêr gotî min nekuş ji te pera ji te perayê me derxistî ji te û hew gotî na ez te nekujim tê dawiyê li min kur bê yanî çê nabe hevalê xwe kuşt pere raştê û çû mala xwe dibê meh dirin sal dirin ji xwe jî em nizanin bê ka çi dem çûye ew li ber pencerê sekiniye û li baranê wilo ji xwardina re bê çilo pexpeqok li ser erdê dikeve erd gotinek ne erebî hat gotinek somerî erd ereba kiriye wek wê stendine bibûrin ereba erd gotinek somerî gotin tê nav de ev ya li pêşiya pencerê din re dibîne pexpeqok li erdê dikene gava dikene ji navî tê dibê çima te dikene dibê hema wilo dibê nabû wilo divêk dibêje dêmekutê jêr dibê dêmekutê te jinek din anîbû gava tu çûbû kar Eman zeman dibê na divêk tu ji min bêjî bê ka çi heyî zilam wilo bêçare dibe jêr dibê em hevalê xwe kuştî dibêje min zêrî jê stendî û hevalê min ji mir ji gotî wê pexpeqokê baranê li te bibin şahid çû derbas bû demak tê derbas bû jin û mêr nabêna wan nexweş dibin zilam li jina xwe dixe gava li jina xwe dixe jinayî gelekî aciz dibe derdikeve ser xanî dibê hewarê ka werin dibêje zilamê me hevalê xwe ji bo pera kuştiyê û mêrik hetikî û wê bike mafê xwe ji ber ku kujer bû